Kanju ya Njuri Nchekene likithetie taale rioria ntuku ya Jumamosi ria kutharima MCS bambungi ya kaunti ya Meru kwithira bakireta rwaria rwa kwebelia gavana Kawira Mwangaza tene. Njuri yuwete iberetie muno kwithira bakiromba Kawira erekeria utongeria bwa wendu atabathikira na nende utinda weti no Kawira kethira kiebela kwibwa kenda kaunti ya Meru kethiretia wanathere ibawete batikwilila buruko thira bakirokira gavana Kawira na inyabagete MCS obathari maria ile ikarika no ntuku ya Jumamosi. Njuri Nchekene ethire bakitharima mutumanto ethingi uri munini wa gavana wa kaunti ya Meru kwithira kio kia muthio yotongeria kaunti ya Meru. Muthejwa narua utongeria ba kuruba Njuri Nchekene ibombito tirimanagaru ya ncheru nikenda kuona witi na mbere nyuma mitiko boya ndi Jumamosi ekinya kwenjiro kithima ni mistori mino mithikari ntori bakiwena ikira bakwenda nigutigira mtu ondhe ne kaunti ya Meru akwithwa kianda miti irinjire mwe kumenyera rera nontu kagita kaka Njuri nirombere kugwatanira na rwangiro mitu wasiri na umarire na mugambo jumwe ato promise roje na uwa kinyogoro ngarira injaruji keja ne agisiro mara moja eja yambiria kuinjaruji na rokere gwekinya thaithano ndaringiro thimu ura utharwa kareti aja ambira ruji ruturike na ruji rungi warwo na rure are tondu butu na nkatho nyingi minister twina nkatho nyingi minister wa environment no tukutikiria to partner nikenda tucoke masingira kiroto kia Njuri Nchekene waigirwa ja pro nyumwera yetu strategic plan yetu yambirie 2014 kugeria kwethia thera Greater Meru green tontu bo batu tethe ciacene imantu jau ya turete na ndiba kuona gukari untu twona miti twanda ekoma iro bethika twe CS wa agriculture ugira tutura ruji na ruji tugeto bukona rugiteka na irujiro ruinge zaidi na aja turivya miti bwateka miti kila pali amna bubu bobetha bakinyire kwa gitaka karaja ibethe betwa akathiri nene kaunti ya Meru tuthia twe Njuri turiru atukugetwe kugwatania utu tutegerete twe Njuri na kuri o mantu ya kinyire twarungaga mantu tukuija mbere ya twenda kubeta tweta twerwa itwetere kidogo gachagwa akathithia mantu jau tukarakarite twaigwa bagwita bakwaria bagwitikanĩria gavana bagwitikanĩria na bagachagwa na baba ibe yabaitanĩria ngugi twikarakareka twaigwa ngamantu yo chenjia president ya twira twinga twira arauga mantu ija tiganwa jo jagite ate bakathithia jagwita jai karakareka ile mantu yarema kwa twika ati ni Ameru bakathia mantu nikenda tukaria community tu ya Ameru turio kenda twaria mantu jama turio kenda turungamane na thirikari mantu ne jameka lakini yekamberia kwea kinya Njuri Nchekene karoiro katwe baira uro kwenda kwea kagitata akaya batu tutite enough ya kuleta uyano lakini ukarega ri njau ikeja kurea gwonka na ngina nithe kionkwa njau ikarata teke kujaro yantu betu tore akuwa mantu ya kuthuka tukweria wetakire kire mama untu kwimbinge twemwira ndwethire akatufuti tubati gukira tuko Meru uro thari apana katuwe Meru na twina aki akorba Njuri twina aki ya kuwa mantu ya kuthuka watu twarite decision ya mwisho ya kuwa Meru ne kuthuka Meru ne kuthuka bagiukeja kwithura mutongerio mwaki ati kwenda kugwatana na atongiria bangi bonja Njuri Nchekene abakitha bagitiria Meru na mbere na atongiria bara bakugwatanira Njuri matwitangwo with the government of the day ajumbe baba ariko tenga batike thirikari ma MCAs atike thirikari conservative forest atete modire ate kwa thirikari waziri wa agriculture ate kwa thirikari ma PS je kwa thirikari so na din muntu mwake thira no tukugwatania na antu baure gakwenda gitarukira kinya twathia Njuri gitarukete akiona antu baruga muntu na akithwe thiguru gitaru gitiga sinki na tutuge tore ndokaranwe batu twolete mantu akuthuka tukuya kuthuka na kinya muno mantu ya kwarirwa ya gavana kaya kuthuka kabisa katwari weru kabisa utumba wetake president ayumbe bonda ayumbe kenda ayumbe 10 obetamba amba mbere ya medho president na wawa nafasi utawala kabisa MCS barete kuromba akuru kitharima na akuru batharima ngugi akuru ikugwathania na kutharima bana bakwija uturomba kitharima turabanengere kitharima na ne atongeria ba Meru
na twabatharima kinya rujo twabatharima na baita ngugi twabeta tubatharime kaire no twakuta ngugi njega kaiche ni umere ko we are not turning back no ura rombera auga kuruba banjori bakwe na bao bakwe na ucieta bishop batu tubakwaria mantu jawe ore na irumete okay kuruma abagu nu irumete inda muna bubu bedo bakigo nture banjori ncheke ote mtu muka wita njuri bakeja na mukana kila ntu barabo tumera itora njuri boboi ya kwaria na kwaria urankorora ke ongira batu tore akorwa mero banjori ncheke kuma miaka 450 akelukite muka temila muka omba korwa America mumerwa akaitwa njori ya tana njori America kwa huo tenjori kwa to muka kinya ya o kinya kun Elizabeth na ari ko alatia njori yo ko Queen Elizabeth ari king ko na atia mero bakari nze wo bakari o muntu kasibutu andeke njori kinya kanisa andeke njori yambi atete ke ruthirikare batu tote akio theta ko baba ngai wa otheri batu twereje stand ke thirikare na kumia njori bo bao yonge na tazibutu andike rietwa ameandike njori ya meta rietwa njori rietwa Anki reportera Uru TV Bitamudhuli Muriuki.